Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karlitang ORIWEL TIMUNG APHAN Nijang Karbi Anglong Kheruni Police Station ke parlo Kheruni 0 point along KACHIKIMO Amelur ke Kaipo Nijang Karbi Anglong ke parlo Kheruni Police Station Angkang Kheruni 0 point along Ongdum Karbiara Chingrum si tapadalong Chomangatum KACHIKIMO Apran Kedam Nangjui Karlitang ORIWEL TIMUNG APHAN KACHIKIMO Asai Dengpo Prayer Chiklo Nipai Crazy Ninkan Surihinira Inkoira Po Ajo Kheruni 0 point along Ongdum Karbia Khai Chingrum si Karlitang ORIWEL TIMUNG APHAN KACHIKIMO Asai Dengpo Pipot Loma Pulote Alang Karlitang ORIWEL TIMUNG Karbia Khai APHAN Chesong Dunsi Meghalaya Otlang no Achomang Aridengpen Apran Dam Nanglo La Sipini Nijang Karbi Anglong District KANGKIR Cherabdunpen Uthot Ajoapor Kheruni 0 point along Kendal Mate Melur Kaiponsi Alang Lipan Mesen Meet Sining Angsong Padodunlong Pemeji Aphan Arnama Kengri Hirjume Hangpon Rinti LAPEN Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hangaphan Tuning Ripon Prabjin Pen Gifen Tech Policy Alamdon Prabjin Pen Pepainang Jipusi Ning Jepon Sonsi Kheruni 0 point along KACHIKIMO Pon Lake Dak Party Chipu Pepin Pensi Ning Isivet Pensi Ongdung Arat Chingrum si KACHIKIMO Pon Kheruni Pen Kam Sing Dera Report Karbi Anglong News Channel Hilangpi la 0 point mate Rusem Song Sing ke biri putam tum ya dak pinili tum ha la border pu thaklam pu pinili tum dak milur kailo laso milur ke kaya jone ili tum isilam nang chili nangji ili tum ke phobom anikanwang ta ili tum council pen di laso border apu thak la border apu thaklam alam ki alam hoi bangai anibang anikanwang ta alang litum laso beneficial mate laso asai bang alang litum claim bon lo jam muni ka phan kapamang hu asai je claim bon lo non the election bang bom lo bon sami muni phan bang ke la border issue putha konsi muni phan bang ke amain mate amain padaiwat eto bon sami niltum pui bang le hello council autonomous council iltum Karbenglong council chari bom tum CM tum puno em tum MP tum alang litum chini ne ma de Karbenglong hoi agui ko na pen sike chengma 1951 na ting pelang amoy hala so demarcation na ting penalang litum Karbenglong autonomous council pen pilar idam ni le pinian ta people on te pilar idam de alang litum kipe failure polo lage alang litum ke thek ke chok che data pot kachini ne da posi pinila so ang deng abang ke funang lo lapen isi alam bang klarda kalam kaning jeng tu bang hello give and take policy di da state government pen lapen meghalaya state government ku vote state government um 16 kilo bon jame Karbenglong ke lage 6 area da ke 6 area long ke da ke give and take policy ke lage pupu chipini sar dum lege chingki ali take da ka Karbenglong long representative tum silake give and take tum long ke lage lam ka chingki ka chethan du nei bon jame itume ko pai ke langno assam government um si dak bang ke non ituman dan efforting aling si ili tum mangai arting dun thapare do da si isi ning oi ni lam bang le hello nan anta itum manghu adhoka tum ong dung Karbi tum anta manghu la da give and take policy ko pilo ne la ta chini bang la ta komasi la support kang hoi ma la pen kopi phansi kang hoi ma la pen konat atum si ke chok chi mahalan anta sai ning wai kelang anta la hello itum ni du me lam la pini il tum la so pini la so milore kai long pen bang isi message piang tum council la phan il tum ke la pulo yang chichak ding de parliament solution bang ni Karbenglong lo border long pudame pu Karbenglong de meghalaya border de dalilo pu nagaland border pudame ba pu nagaland district border pe jame il tum parliament solution long sibani la son thodo mante il tum anikan bang power mante il tum anikan bang la pu milur karbe de chok mane kumin kin de chogi mante il tum pilo parliament solution mane kide rente nan anta nani tum ke hana ne election campaign dang do nane ko pulo pulang constituency tin nang tum la mass joining program bang nang tum lakh crore tangka badun tamin nang tum la border pillar ki edami pan nang tum tangka be mante isi therak me Karbenglong council che therak da council long do CM tuma yang tuma snai pulo nili therak tha nang tum non an la son ke ponang bulgang ko people ke ponang ante nang tum irresponsibility paro lage ahok peda binong et ke nang tum silak support ke lang chari nei tum ke nang tum ul busi nang tum council ke long nang tum MSC ke thro logente nang tum responsibility loge nang tum ke ha dema nane ha ko pulo bulang ha borolen damat ha dakle election campaign tum reno punil tum nang punle ke border da chelang thanang li election ke politics se isi lage nang tum ka pathu conspiracy nang tum kupi ma claim dil tum pun thai be dil tum claim po tam nang tum responsibility lo border to protect ha border is nang tum to protect je de nang tum pia politics so pathu eta nanta an nang tum nang mek nang pilang ma tapi adhok matan ne puilang ne hello nan anta blind devotees mate la kamang hu ke tong tha patum adhok la
la tuliram long hang long itu itu mah isi lamang itu nang itu cini deh mah ahok pet kopi itu mah problem lapen kopi lo itu mah sokis subang kek joge pan putih kopi lo kek lem sikimi mah nang itu cini deh mah hala solam bor nang itu klar dak penang itu cini mah kenang so hello ni lenchuni ring tu ngalam bang hello borda da putih ngalam bang nang itu ke nil tum karbi tum ke mantuni pen compromise me lapen cekro yon de lamang ke ili tum bang nang statement labang hello clear lo nil tum ke la border issue putih pensi itu mah phong pensi ili tum mah khai ili tum mah asong ili tum mah amunit si avia phigi bunai pemain ili tum nang kroin de parliament solution manu nang itu laun e bul nang itu resignation cipia no karbeng long kan mah MP MLA CM pen dung long anu tu resignation cipia do nang tu e thek thek bul nang tum jitin la hello karbeng long ra phan pachini alam thetai kardong thế lý tum nó là milur ke kai bang ching konik lo nili tum ke phelang pi ara hin besi tum ching konik lo nili kona re ke kopia song long se klem ba nili rachai klem bang puma kuman ma hala kali the nut karbi po nili ar puki do teng pesi nili no dak phelang pi long bang nili tum milur ke kai bang ching kon lo labang so milur ke kai pon la bang ke ning duk cepak lang lapenan parda ma labang so karlitang ili tum song japo nok bepo karlitang ORIWEL TIMUNG APHAN hala bang so chomreng ni kapa dolongi phan lapenan parta mi ning isi ke do cepak lang milur kai rapet sinang milur kaira pet senang ning duk cepak lang pon rapet senang ku karbing long kang pi pini karbing long kangkir ingkir nangi po hala bang so kacung ring teng ben ingkir klak lo hala so kangkir teng pen milur kai pon ai pen milur ta kai pon lo lapenan par bang tame ili tum ning sipet ke do la bang so ning kang sam se cepak lang hala bang cepak lang kono lo teja semet pet bang ke karbi atum apran ador abima karbi tum ke munit kalima karbi tum avi kalima pini tum lang nang pulutang ta pini asam angkang pi jong si tum lang nang pulute aso solam ta himonto biswasarma chi pini sar methang chi thur pludi ta pini jong si bordar alam ki ben areng hu ke sonang apran ke dam nang karbi arada farman ke lam thi sita ningje lapen karbi long termas council kacaria tum da alang tum ningje nai pon alang ningje he alang ituman da poe he hala sonthot si pini konret sang ma bangke pini meghalaya chi pini sar bangke ningdu ke cepak lang bang lam thi cepak lang thek halang li bang cepak lang tapi pini ili tum dak asam angkang piar lu ke do tum bangke pini lam thi si cepak lang ke lapenan par katherak me ning jang je me ning duk me pisinang la karbia khaiban ko som mek pen sinang kelang ma ko soar di ben si karbia khaiban ang kelang ma ke hala ke la dak si kang dak aposi non bangta ong dung karbiang long songja poto ke chok che po hi ko mani phan condemn lu ning duk lo po cepak lang halale ke akinang kali condemn lo po jong se hokak jong se ining nang roklok ko mani karbia pran ke dam nang pen jong se aning nang roklok lapen aning ke so aning duk do puran dai ko mara joini si pinya pran ke dam na alang tuman ning tha pini ladak ke adu ya hoy ke pini comang pen kacelang selera joini le pina pran ke dam nang kali lake sorkar atum pini ke chok che joini si ada ka pran ke dam sorkar atum ke claim thek the sorkar atum ka pangkre sorkar atum kali ke lang la tangka maha phit ka chot a sorkar ang hoy ke do aja kong ke do ba pin po tuma joini si pina da ka pran ke dam nang lapen pini ke timung hem chilo penap ke terang hem ne penap dike rong pi hem ne penap dike sibang ko mane asenar hem ko mane aphang chem nong thibone tami hadak thi piglang nona teng protang pe la lak kep ki pige methang ke thek the ban ka chapa bina phan chok ke la lak kep ki pige nangerai thek the ban ka palami phan chot ke lasi non ong tung karbing long songja po tum ka chekrong tum songja po jong si Facebook long jong si nangli tum jong si condemn lo jong si tok pulo tangte hala kacari tum ke chok ki tum epong chok ki ban jong hai tha jong si jong hai he pulo te ning duk pudan nangli tum cepak lang ri chok ke dadlo pudan cepak lang ri ki tang ar puma aphana ning duk cepak lang nang tum lam thi cepak lang ki ai ni jong si hoka hak ning duk pulo tangte la kacari ke chok ki teman himonto biswasana sorkar la pe non karbing long kacari bo sorkar pan chok ki pun ning je hai tha alang li tum jong si pini ARNISI di apran ke damadim halabang so hidia jai jong si lake komarli nang tumai hidia jai ka lilo pu jong si pini karbia tumhan jong si thandak lo puni damde dedi ke apran damde dedi chida dedi harak ta pararong ke do dak bang pharo isi bak dokai aring ke so hardam aring chepa somde te kupia porlo polote halabang so sorkar atum lake nang tumalong le dei pu phong ke thantang do ko posia dak dam pak pane che danon chotke sorkar num baklar dagola solampot tame pini karbiang long termas council ka chali tum nigia he lapanan par tame BJP phani la party phani le gobe ke BJP party long ke claim tuma chak do mesena tum do congress party mana gobe ke congress party long ke mesena tum do nili jasemet pet ke nili thevet si pui hala karbi potum BJP long ke do karbi atum alang li tum ning du condemn lo pu alang li tum chapak lang ala so bang nang li tum ning je hai man jong se hok pe jong se ning du pu tang te ni tuma sarkar ke chok che porlo bel tum chining je hai mai hema karbi party mana prang ke chengsi karbi sia prang la si karbi po order teng pen alang li tum ka cherap dun boma party hala bang so party long nili tum ke chok che join ni nili tum asong japon ni tum nang japon tum ke chok che join si pini apran ke dam nang pu ningje hai man ningje hai ma jong si ningje hai he pulo tang te condemn lo ning duk lo bang pinu alang li tum sia pa thilo ke tang te lasi karbing long radang kang pitum ta pini kangkir ke pha teng pen ingkir pelong pai me lo ning si pera cepak lang long lo aprang son mari tum ingkir ke kalilo
ingkir klak hangjang lo la si aphang tu bom lo aphang karbi kalilo celar bom lo non aposi la so tengsi milur ke kai kangkir ke hapna asitin mai ning sipet eklai vet ke do cepak leng theka karbi do ana phan name jorok piglo la son thot la bangso khar jong phan chomring be pa dolong ge phan la bangso asoluk so dak bang la bangso bordar lam ki bang setel pe minai po la bangso bang angkangpi arat ma anitina lam thi si bang cepak lang po la bangso lam thi bang cepak choi po la son thot se ardida people lapen kapat chunche det kapat chunche re ka storkar phana jong hai po bang se ning theklo la lo jasmet pet Rat apukuri kangtang kangsak jakong cepaklangsi longle kitaipo. Nijang karbi anglong ke parlo Khiruni Police Station Angkang Hawaipur Iroi Kecho Ahiti Committee apukuri Bronson Kramsa Lapen Ranger Harsing Kramsa atum kangtang kangsak cepaklangsi longle kitaipo na jok rat thurpa. Preya chiklo nipai crazy arni ningkan surihinira inkoirapho Hawaipur Iroi Kecho Ahiti a committee apukuri pini Bronson Kramsa Lapen Ranger Harsing Kramsa atum kangtang kangsak chepaklang ponsi phukuri lang thosi JCB pen longle kithok chiaphan kabori bangso apukuri along Durga Puja Amorti Chat Puja Pusitame Ardom Ponver Aningkanta Seta Kopi Aningke Sone Chat Puja Kardoma Hem Anta Phur et Pusi Ningjepo Bangso Phi Milo Outpost a police atum Wangpen JCB Pondedlo Lapen Prabjin Pen Chat Puja Kardoma Hem Nangkimpi Vek Nangji Lapen Karbiang Law Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hangaphan Tuning Ripon Prabjin Pen Nang Insai Pivek Nangji Son si bangso apukuri ningkan plikep trokep dolo seta lason alamki klang klepin lang bonta non ranger kramsa lapen bronson kramsa atum keplang kachepaklang lapen kangtang kangsak chepaklang si phukuri kacherai bor ipusi ningjepo lapen police atum bangso alamthe arona tingpen insai vek nang chipusi radatum pen ningjepo Khiruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel আজি ইয়াৰ যোনটো পুখুৰী লৈ যোনটো কেচাল চলিছে ইয়াৰ কিন্তু মেইন ষড়যন্ত্ৰকাৰী হৈছে ইয়াৰ লোকেল গাম্বুৰা ই হৈছে 1 নম্বৰ বসন্তপুৰৰ দালাল আৰু ইয়াৰ লগতে নিতানন্দ কেম্পৰাই হৈছে মেইন পইচাৰ লোভত হি লাগিল নিজে সংসাৰক বেচিব পাৰিব এনেকা বস্তু হয় নিতানন্দ কেম্পৰাই কাৰণ এই পুখুৰীটো আজি নহয় আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰা এই পুখুৰীটো আছিল ইয়াত ৰাইজৰ ইয়াত খালি এইটো বঙালী বিহাৰী নেপালী ন ইয়াত কাৰ্বি ডিমাছা পৰা সকলো এইটো পুখুৰীত ইয়াত অৱদান আছে ইয়াত ডিমাছা সম্প্ৰদায়ৰ ইয়াত অৱদান আছে এই পুখুৰী মাটি ডনেশ্যন কৰিছিল তাৰ পিছত ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ কৰি এই গাম্বুৰাই লৈখিনি নিতানন্দ কেম্পৰাইৰ নামত পাট্টা বনাইখিনি কোনোবা হাৰ্চিং কামচা তাৰ নামত বোলে বেচিব বুলি আমি শুনিছোঁ আজি বুলি ইয়াত তেখেতে বোলে আহি ইয়াত অকুপাই কৰিব বিচাৰে ৰাইজৰ বস্তু ইয়াত হাৰ্চিং কামচা বুলি এনেকুৱা মানুহ ইয়াত শুনা পাইছোঁ বোলে ইয়াত তেখেতে JCB লৈ আহিছে কাৰণ ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট যোনটো বজাৰ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট বৰুণচন কামচা তেখেতৰ নেতৃত্বত এইবিলাক চলি আছে কাৰণ তেখেতে বজাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰাজহুৱা বস্তু কেনেকৈ ইয়াত দখল কৰিব পাৰে কোনোবাই নোৱাৰে নহয় এজন বজাৰ প্ৰেচিডেণ্ট দায়িত্ব আছে আৰু যদি নিতানন্দ কেম্পৰাই বেচিছে তেখেতক আইনৰ মতে শাস্তি পাব লাগে আমি ৰাইজে চিন্তাধাৰা কৰিম কাৰণ এই পুখুৰীটো ইয়াত ডনেশ্যন দিয়া পুখুৰী সি কেনেকৈ তাৰ নামৰ পট্টা বনাই বেছি আছে আজি নিতানন্দ যেতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ সি কৈছে নাই মই বেচা নাই যদি বেচা নাই তেতিয়া বেলেগে ইয়াত কেনেকৈ অকুপাই কৰিব আহি আছে যদি সি বেচা নাই সি ফোন কৰিছে বোলে মই বেচা নাই কাকো যদি বেচা নাই তেতিয়া ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ কৰি বেছি আছে যদি এনেকৈ কৰে ইয়াত কিন্তু পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব মই আপোনাৰ মাধ্যমৰ প্ৰশাসনক কৈ আছোঁ পৰিস্থিতিটো বেয়া হ'ব ইয়াত মৰিব মানুহ কিন্তু যদি ৰাইজৰ পুখুৰী যদি কোনোবা ইয়াত অকুপাই কৰিব বিচাৰে আমি বিচাৰোঁ ৰাইজৰ পুখুৰী ৰাইজও থাকিব লাগে ৰাইজ মানে ইয়াত কোনো জাতিগত কথা নাই ইয়াত কাৰ্বি ডিমাছা বঙালী বিহাৰী সকলো পুখুৰী এইটো কোনো ব্যক্তিগত কাৰো পুখুৰী নহয় এই পুখুৰীটো এই মন্দিৰটো হৈছে ব্যক্তিগত পুখুৰী আজি আমাৰ এইবাৰ দুৰ্গা পূজা আপোনালোকে জানে আমাৰ ট্ৰাইবেল ভাইসকলে ইয়াত পূজা কৰিছে ভালকৈ পূজা কৰিছে যদি ইহঁতৰ এইটো পূজা ইহঁতৰ পুখুৰী এনেকুৱা তাৰপিছত ইয়াত অকুপাই কৰাৰ চেষ্টা কোনে কৰিছে ইয়াত এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু মই বিশেষকৈ গাম্বুৰাক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ এই গাম্বুৰায়ে এই মাটি বেচাত ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি মই জানো নহ'লে আজি নিতানন্দ কেম্পৰাই হওক বা গাম্বুৰা হওক ইয়াত যদি তেখেতৰ মাটি যদি তেখেতে কোনোবা কৈছে তেনে ইয়াত নিতানন্দ কেম্পৰাই পাট্টা আছে যদি তেখেতে পাট্টা আছে ইয়াত নিশ্চয় তাৰ হাত আছে নিশ্চয় বেচিছে মই যেতিয়া তাক ফোন কৰিব বিচাৰিছোঁ সি কয় বোলে নাই মই বেচা নাই ইয়াত জবৰদস্তি বোলে ইহঁতলোকে অকুপাই কৰি মই অলপ আগত ফোন কৰিছিলোঁ তাক
তোমাৰ নামত মই শুনিলোঁ তাৰ নামত পাট্টাটো আছে যদি তাৰ নামত পাট্টাটো আছে বেলেগে কিয় কৰিব বিচাৰিছে মই তাক নাই মই বেচা নাই মই কাকো দিয়া নাই জবৰদস্তি বুলি আহি ইয়াত অকুপাই কৰিব চেষ্টা কৰি আছে সেইটোৱে এইটো পুখুৰী আজিৰ পৰা 50 বছৰৰ পৰা এইটো ৰাজহুৱা পুখুৰী এতিয়া শুনিয়া ইয়াত দুৰ্গা পূজা বিসৰ্জন ছট পূজা আৰু নানা ধৰণৰ ইত্যাদি পূজা আমাৰ ইয়াত কৰা হয় পুখুৰীত এতিয়া শুনি আছোঁ কি পুখুৰীটো বোলে বুলুৰৰ নামত হৈ গ'ল এতিয়া বুলুৰৰ নামত হৈ গ'ল যদি এতিয়া হাৰচিং ক্ৰামচা এহঁতে এইটো পানী কাটিব আহিছে এহঁতে পানী কাটি এইটো ফিলিং কৰিব এইটো কাৰ অথৰিটিত এহঁতে ৰাজহুৱা পুখুৰী কাকো নুসুধাকৈ এহঁতে ফিলিং কৰিব আমাক এইটোহে লাগে হাৰচিং ক্ৰামচা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা হ'বলা ৰেঞ্জাৰ হয় এহঁতে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে আমাৰ টকা পইচা আছে বুলি আমি এইটো কৰিব নালাগে ৰাজহুৱা মাটি কাকো নুসুধাকৈ এহঁতে যেন পানী কাটি মাটি ফিলিং কৰিব এইটো যুক্তিযুক্ততা হয় কি নহয় ৰাইজে বুজক ৰাইজে কওক কথাটো কিমান সত্য কিমান মিছা আৰু এইটো হাৱাইপুৰৰ যোনটো পুখুৰী হয় এইটো আজিৰ পৰা নহয় এই অঞ্চলৰ হাৱাইপুৰ মৌজাৰ সবেই জানে যেন এইটো পুখুৰী ৰাজহুৱা হয় বুলি আজি ৰাজহুৱা পুখুৰীটো কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত নামত কৰি ল'ব মণ্ডল অফিচত গৈ কাকো নুসুধাকৈ এইটো মণ্ডল অফিচে কি ধৰণৰ কৰিছে ইহঁতে বুজিব মোৰ বক্তব্য এইটোৱে যেন এই পুখুৰীটো ৰাজহুৱাই থাকিব লাগে এইটো কাৰো ব্যক্তিগত হ'ব নালাগে হাৱাইপুৰ পাচালি বজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আমাৰ ইয়াত ছট পূজা ঘাট হয় এইটো আমি ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত ছট পূজা কৰি আছোঁ আজি সিহঁতে আহি কিনে ইয়াত আমাৰ ঘাটবিলাক ভাঙিছে আমাৰ এইটো ঘাট নহয় কাৰ্বি মানুহ হয় আমি নাম ক'ব নাজানো কোন হয় নহয় নাম নাজানো আমি ইমান মানে আমাৰ ইয়াত দেউতা আছিলে বা যোনো আছিলে আগৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰবিলাক আছিলে সবেই ইয়াত ছট পূজা কৰিছে ইমান বছৰৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ আজি আমাক ইয়াত কিনে ঘাটবিলাক চব ভাঙি পেলালে কিয় পেলাইছে আমাক ক'ব লাগে সিহঁতে কৈছিলে কৰিব নিদিম দুৰ্গা পূজা কৰিলে আমাক ছট পূজা কৰিব আমাৰ ছট পূজা এইটো ঘাট নহয় এইটো আমাৰ আস্থা হয় এটা ইমান বছৰৰ পৰা আমি ইয়াত কৰি আছোঁ কিয় ভাঙিছে সিহঁতে আমাক এইটো বিচাৰক আমাক এইবিলাক বনাই দিব লাগিব আমি ইয়াত ছট পূজা কৰিম আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা আমাক আহি ক'ব লাগিব আপোনালোকে আমি কৰিব দিম নিদিম ইমান বছৰ আপোনালোকে ক'ত আছে যদি আপোনালোকৰ এইটো আমি মাটিটো ল'ম বুলি কোৱা নাই আমি এটা পূজাহে কৰিম আহি কিনে 2-4 ঘণ্টা নলওঁ নহয় মাটিটো পুখুৰীটো কিমান পুৰণা মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিয়নো বহুত বছৰ পুৰণা হ'ল চাগে ন দাদা 50-60 বছৰ পুৰণা হ'ল ইমান বছৰ পৰা আমি ইয়াত বিহাৰী মানুহ ছট পূজা কৰি আছে প্ৰত্যেক বছৰে কৰে ইয়াত একো বাধা কৰা নাই আজি কিয় বাধা কৰিছে আমাক এইটো লাগে বা আমাক ঘাটটো কিয় ভাঙিছে বনাই দিব লাগিব আমি এইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ নামটো মই নাজানো কিন্তু ইয়াত মানে শুনিছোঁ কাৰ্বি আংলং হয় কাৰ্বি মানুহ হয় সিহঁতে কৰিছে বুলি আমি শুনিছোঁ তো আমিতো নামটো ক'ব নোৱাৰোঁ কোনে কৰিছে কোনে কৰা নাই এইটো আমি নাজানো সিহঁতে কৰিছে বুলি শুনিছোঁ আমি এতিয়া আহিছোঁ গম পালোঁ এনেকুৱা ঘটনা ঘাটটো আমাৰ ভাঙি দিলে আমি এইটো বিচাৰোঁ আমাৰ এইবিলাক বিচাৰ লাগিব এইটো আমাক বনাই দিব লাগে ঘাটটো এনে আমি নেৰোঁ আমাক বিচাৰ লাগিব থাকিব লাগিব এইটো থাকিব লাগিব ইয়াত Nijang Karbi Anglong ke parlo, Khanduli ke parlo, Tapadalong, Karbi Lapen, Chomang Angbong, Longle Philang Alamki, Meghalaya Pen, Katarvo Ajok, Nijang Karbi Anglong District in Kirkla. Preya Chiklo Nipai Crazy, Ninkan Surihinira Inkoira Poarni, Adab, Porpai Pora Achitim, Apor Malompen, Kiruni Ahiti, Angtonpen, Inkirpon Klaklo. Bangso Kangkirpon, Lake, Kedamtang, Preya Chiklo Nipai Sirkep, Ninkan Surihinira Inkoira Poarni, Meghalaya Achomanglapen, Nijang Karbi Anglong District Angbong, Longle Philang Mate, Adui Ahoya Putak, Katarvopen, Karbi Inut, Apran Kedamnang. Bonta Pini Arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Lamthe EC Ningje Haihe Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hang Pusitami Non Anta Lamthe EC Ningje Haihe ke Kopia Potlo Lake Meghalaya Government Pen Assam Government Angbong Give and Take Policy Alam Kachetok Kedo Koka Joksi Pini Arni Anta Lamthe Isita Ningje Haihe Dat Lupusi Ningje Po Pini ke banpon ke Ladak Party Alamave Lapen Hampangasong Alamave Kedamtang Tapat Timung Arong Amikar ORIWEL Timung Arta Ningkanpli Kepranar Kep Abangpu Apran Kedam Nang Koka Joksi Angton Pen KANGKIR Pon Pusi Ningjepon Lapen Prabjin Pen Give and Take Policy Alamdon Kachetok Aluthui Nonamat Ingthan Veknangji Pusi Pherang Kia Thingno Ningjepon
Bonta Meghalaya RCM Komra Sangmaki Media Tingno Ningduk Chepaklangpon Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Lapen Assam CM Atum Kupia Potlo in Samri Pusi Karbi Anglong Aradatum Karju Pedopo Kheroni Pen Kamsing Dara Report Karbi Anglong News Channel সেই বন্ধটো আসলে আমি কাৰ্বি সমাজে মানিছে সেই কোনো এটা নেতৃত্ব লোৱা সেইটো তেনেকুৱা নহয় কিন্তু আসলে যিটো ঘটনা ঘটিছে বা যিটো প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হৈছে এটা দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেই দুখ প্ৰকাশ আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ সদস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজিলৈকে এতিয়ালৈকে 3-4 দিন হৈছে সেই ঘটনা ঘটাৰ পাছত কিন্তু আজিলৈকে আচৰিত লগা কথা এটা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি দুখ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যদি আমি দেখা পাওঁ কিন্তু আজি আচৰিত নিজৰ স্থান অসমত থাকি পেলাই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই বিবাদক লৈ পেলাই যিজনৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যিটো ঘটনা গৈছে সেই ঘটনাক লৈ পেলাই কোনো এটা সৰু প্ৰতিক্ৰিয়া আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই সেইটো লাজ লগা কথা আৰু সেইটো দুখ লগা কথা কি অসমত কি আমি কিমানবাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ৰাজপথ উত্তাল কৰিছোঁ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সীমা বিবাদ মেঘালয় আৰু অসমৰ যিটো সীমাৰ বিবাদ সেই বিবাদটো সেইটো স্থিৰ কৰিব লাগে সেইটো সমাধান কৰিব লাগে সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু যিটো দিয়া আৰু লোৱা নীতি যিটো গিভ এণ্ড টেক পলিচি সেই পলিচিৰ কাৰণে যিটো গোটেইখিনি ঘটনাও ঘটি আছে যি ইতিমধ্যে গোটেই অসমবাসীয়ে গম পায় বা গোটেই কাৰ্বি আংলংবাসীয়ে গম পায় যে সেই দিয়া আৰু লোৱা নীতি অৰ্থাৎ যিটো গিভ এণ্ড টেক পলিচি সেইটো বাতিল কৰিব লাগে বুলি সেইটো বাৰম্বাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ আমি ধাৰণা দিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ লাঠিৰ কোব খাইছোঁ কিন্তু আজিলৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো চৰকাৰ সেইটো আজিলৈকে মানিব বিচৰা নাই আৰু সেই যিটো চুক্তি এতিয়ালৈকে আছে আৰু বৰ্তমান যিটো যিসকলৰ প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হৈছে যিসকলৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই গোটেই ঘটনাৰ দায়ীটো হৈছে মই বেলেগক নকওঁ সেইটো হৈছে তুলিৰাম ৰহাঙৰ চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে সেই গোটেইখিনি ঘটনা ঘটিবলগীয়া হৈছে মূল দায়ীটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি সমাজৰ পৰা আকৌ পুনৰ কাৰ্বি সমাজৰ পৰা কাৰোবাৰ বা এজনে আকৌ প্ৰাণ হেৰাবলগীয়া হৈছে সেইটো অতিকৈ আমি দুখৰ বিষয় আৰু সেইটোত আমি যদি এনেকুৱা নহয় আগন্তুক দিনত সেই বিবাদটো তেনেকৈ চলি গৈ থাকিব আৰু আমি তেনেকৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰি গৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে সেই সমাধানখিনি যেতিয়ালৈকে নহয় যেতিয়ালৈকে সেই প্ৰতিবাদ সীমাৰ বিবাদৰ বিষয়টো লৈ পেলাই গিভ এণ্ড টেক পলিচি যেতিয়ালৈকে বাতিল কৰা নহয় তেনেকৈ আন্দোলনখিনি মানে চলি থাকিব বা তেনেদৰে আমি মাতখিনি মাতি থাকিম সেইটো আজি Kadom, hemar nam, hemfuar nam. Kadang ibu tanya kalau bislang dua orang tanya aron bari mak kadom naik telepon kadom project lo kadom. Non ini kita bangkit ladak lakhain kalau talk dua bagai emisi kontinensi yang kangalong ladak diet hor mulam langni stadium field along sini lihat lo ladak kopi posing lihat kedua mah pelotan ladak pre asocik lo ni pai cap crazy ni thoman bak aron bari itu Karena barim cingru mamai ni kan sekpen cingru mamai ke pada ponje fansela itu cisik sedang kun lola penan pada pening ve penala itu description mate cengpon pola penan pada pening ve penala itu keceng ponje fanse kado kabe tapi ladak bang ikbom non selama bang ke ladak ni lihat bang ke pening ve kecengsi aja mereka deng jadi along sini ini dek lo pelon te konato mau pelon te ladak alabang so hemar lo alu along tirim cingduk mate kiti tanga tu APHAN KACHIKIMO Abu sahaja mek kedeng je tolong sini li damik po pening ve kecengsi aja mek kedeng pon along sini li humri dampo asen pada me pinap di tempat me ladang tu kajulong teng prote Karbi Anglong man ke donai CM Dr. Tiram Rongha khai te me ladak ni phai krenia ni bangang setong nunji pusidi tum birta arjulong asen nona bangke ni tumalang tumdong si ni tum pate bokik po nona bangke ni tum ladak tuma phi tum nona huru ya lo pen pada me ladak lang bong na do la pen lo tha kowe bithi ka do ka ve biran la bang solam pathak kachini je phan na pen pada me Karbi solang do ra do an phanta me ni tum Karbi Anglong channel ben klata kachini je phan humru do no la se non pui phi sar pinai phani lam thia ri pon po opina men chi than tha ni men ge kareng pu kareng di na le than pachini thege ma phi la ko pe posi la lo pak ni pen pada me bithi kowe la pen pada me da isi lang pong do Lapen pada melada ke ni tum kasini teng bete hor do la bang solam puthak nang Karbi Anglong orat phanang than pe klak thagi ma son di klem lo ante non na tum la ka do ka ve la hai pen nang le tumang thek ko pi lo long ang thek long manila hun parwe le sai dang lo plete ang thek long lo pa ave pang hun ave si bhong ave sing se ka ve pulte ang thek long lo Aran ni pen tambe than pe klar pon lo pen pada manu ka pe ka phan lam the ni li ari pon je nalimen chi than thani
nil kardom nilimen sitang tipi pen la pini la bangso sai klemang deng la bangke non Duar Baguri 26 Duar Baguri angkang la Aron Barim Cingrum Amai pi nithom aparman paduponji pini pen kecengsi lo la sila bangso mai cengsi aprang prang ili Aron Barim matungke tirim teram aphan cingduk paprang nangkok tirim teram aphan cingduk lo liputang te ili tungke klem kedam amu anta me senji lapen inghun arbe anta tirim teram aphan cingduk paprang lote botol mukanta misen je phansi la bangso asai angdeng militum kedeng pon lo te aku nani phan ka tukang tu mangala tirim teram hala bang solam po kisman tum ka chini ni duji non ove ki metum apen ove ki metum tame ka chini akenang sod methang kar bia khai metem methang ka bijutang jubal ka do ka nim rokom putte kangton ka chini akenang sod apo sala bang solam bathang nale waida class apen than pachini thaki tirim terama puthak polam bang ma tirim terama puthak pulotang te juntu laili tum long pen kache otang juntu ache the ka betang atum phan arna mani ki plang non tang aphansi tirim teram pu ki puda halai te mase manena te mangke ka kaching halai te mase manela te mase hai te bangke ka kachin non bangke la haya sai ning ke deng pon kaching duk la pulo la tirim tirama phan mate la arna mani ki plang non tang dong phan jong se li chiki pon jakong horang chang pon lo lipung te ili tum ke klem ke dam amu long an satame la tum jakong horang nang pidun un aja kong do arna mani lo pusi li Aron Barim tung ka kopen ta ke manida mate angthek kachilong dam lavan ke li tung ke aje akam puthak non seta bia baru ponon lapen je a hukam bikam jong si cengji bulotang te hem asap wet hukam biji puseta me labang ke tirim terama phan ke kaching duke aprang kinang sot angdeng akle pine aprang siang deng lo mana cara sai claim clear prang isi hukam claim ji pute claim clear prang gela siapa prang oh la song deng claim that aphilote angdeng aprek asai deng pon melu labang so phansi tirim tiram kaching duke ili Aron Barim tungke labang so puthak angdeng ke deng ponangko Coba pergi lo, pina le person apor dengan cepi pena pot. Asi haju polong lo, kopi posi ladak, la person la hai langpong lo penta ladak sini untuk hodo pena pada me la lo athak pini kuwe do pena pada me bithi do kopi posi la sosai kita yang pona kok pelon teli tu mapi pen ladak pen. Kato kabe karbi sulang do rat pan than pachini polo lasi methang karbi atum ke ha Piothering ke plangsing betame Aron Barim hello lasi kato kabe ladak angka cetong donora dupik lasi tum non kijuta pokaila non se ke chengla lepen moni phai pina pen phai krisi lepen krihinian tame nan fan peklang pon ko pi psa si ke deng pon ma lasi nona bangke ni tum kwana armu cetong lama ni tum armu kala kha phai office mate asa hem sri tum tam ko magala dak armu kala kha phai mate som office center long ni lang umri gelo kasi non ani kang sam tem dem apa mata aju ting bi apa lo si kona bang kota tawang provinsi ki bang ma pen porta me kona na provinsi ki bang ma pen porta kwan chitong kachini ja fon reception office no agam kala kha dam ngili umidam Mana bang ke kualang ni pansi aju pon po bang so pini pen ning ve pen pre ni pai cap ning ve pen bang so amai ke cheng pon po si kuna na mu ka chetong kana mu chetong non mat nan pening ve pen jitu bang phu ka ching wai ponya me long ka chetong pon ji mana delegate ka chetong ponya bang ni tum bang pharo pli si ke sek bang pharo pli la dor bagri ka dok we arong ten pen bang pharo pli pusini tum ke thik tang do sitame non mat ke achi tim bang sin nang le chola nang le adala nang le alo non bang ke pining ve pen bang ke bang so me cheng pon po bang so me ki cheng pen ju je tikan ale tum long reception nai tum si ka do ka be chini po tante kaman bi nang ka chira bang ka chitu do no so me ke pachun ja fana son do man bang so me kapachun ja phan ke reception committee ke neli tum hen lo la so logot anotinta mena as anem cheng hon pan si un an kan sharap nang chitu dun lo penan park at dihin amoke ilitum Karbeng Long Autonomous Council ilitum CEM
Dr. Toliram Rohang sir lapen iltum local EM Richard sir lapen MLA alang litum ta bangso dihena mo ko anang cherap dum la non bang kya bang phwa phai bang an bang phwa phai klar dak pen awelang non ma ke pu amen thabo man wela nalaman chai ka nilimen bang ke Bormon Singnar non ladak dor bagru hempu mukrang rasingja GP ni pen ke chenga me bangso me long kapachun ponje phana bang nili phana bang ke kiba general secretary ne kiba la so me ke chari pon se phan ke secretary pusin nili phan pi pon onadi se choba pekla pore ji pi pen policy no ma ngali pen than pekla pon la dak non ma ta bang phwa phai bang lang kla dak ke stamela bang pharu pi phwa mu chi la dak ke thik pon te la dak isya tim halang li tai ngol salang li pen lam the ya ji pon ji apang signal me ji ta ka Prangsi akiro pajir lo nang ituma phan nili tuma humri bang pot nili men amoron terang nili non amat duar bagri MC constituency angkang director taradong lang tuk terang arong asi jasemet pini penabangke ni thoma pharman duar bagri aron barim chethan chimum lapen chingro mamai silada kapregalam thangta we elitum la sini berthe dang plang rapen karbia khaya tum ki kroi ki klema jutang lapen ilitum anim mate karbiaron barim ilitum karbia khai long ilitum jutang pen chera block lahai hui apu thak sini tum kangsir kang chap mate jithan chimum pedu ponji laso long ilitum jasemet arong tin pen risoe jang sarpi sarpu sarpi mar asinja song no ben chenglok ilitum bang pharu pli tho chingrum ji pani thoma pharma lapen ijir siar ni stami tum alira lon pen isi radamai na pason ka chitong padu ponje ante dak duar baguri ang kangabang ke la pason aron barin ka chingrum mai pi padu pon ke nil tum thek pono teng pro te ke cheng sila eben pada me ke dam tang an ke aron barim tum pason sal mai thidung ka talon pon la pason thek ponong le tanti la pason klemang ji le pen pason kang thur pon aron barim kang thur pon ko bada bang phulo na le puthek prang sige kalang lo tema phong nia phong nilitum duar bagri along lo nilitum dak director mini studio malong winter youth retreat aron marim winter youth retreat phong nia phong nilitum PAMANPON long lo laso bena phi nona sona bangke ahok lo chingru mamai po bangke cheng silang lasi laso long bangke jasemet nilitum phan claim nai pula pason RD nangi pi lapuge kali wife same tum nilitum along do nonta kedam tangapor la karbiaron barim chingrum amai armu chingrum amai long bidisar tumpen amen taram ingtung do Dr. Dhorong Simteron director center for karbi studies lapen kangjang terang chief convener karbiaron barim armu chingrum amai lapen first tame KIYC karbi indigenous youth council alang tumpen nilitum abitung tumpen lapen an parda kaprek la nimbari malong kido akurusar rongasar charhi pilun sepi risoi janga tumpen litum chethan chetong si litum stame methangan nim aparman charge update kaprek nar jap tibang lepu lahai ni tum chethan chimum pen si litum claim pangcheng ponlo choper peklo lapen an parda mela dak nitum ka jlo teng blodet karbeng long otor mas council ki jutsia ni wangji polam ta hok ahok lo labang isi ningarong parpe galam nilitum kedam tanga por nitum thek pang ri pang ile ke thekali achini kali oi pesame tum da nima pharman ching honduk methangan nim ga ching hon ake claim ke bang nim phan ki khin matel nitum ka hijim kali aposi methangan nim ga ching hon pharman si claim polo la so long nilitum kijut si amai ke doji along man peng the nai litum richo ateng lo litum richo lo ke hok karbeng long thomas council chief executive member man penggang tuinai Dr. Tuliram rong hang aphan litum alhi sar po amendment nang chitong dunik tha pu ga chopada mateng pen alangli nilitum han lamthe adi doklong mate ning thir klong ben bachini nang chitong dunik po pulo lasi nilitum chonghong ding si doiglo nilitum ong edet armu nilitum duar bagri along ong edet armu hoi phis tame nilitum kachitong along alangli nilitum han ardi nang pidun ning nang bathe dun te alangli phan kurang tu panjiro lapen ini tum stame alang li nang chitong mek pupu ningi thedo lapen alang li nang chitong pupu sini tum ke chong hoi ding lo ate ne phan ki jusika jong tum la lo bang so mai sekamong ne ma chitong ara do ana phan ke do ke thak pandang lok lapen ka pe ko sono ne ka pachire toy la poson do banani tum phatak ngthir ngi to ja kalang lo nona por ke ilitum angdeng tin amat silitum kamatha kenang sot
ke chengsi KANGKIR kenang sot kache pangkir kenang sot kidu kedam ketak along kichu kijun along same lahang dengan same nilitum un anpen bangke kache pami ponji aphan nilitum bor ipono chithan chimum pon lapen nilitum nimalong ke claim ke ja pon angji halabang so angdeng mate la so ahoya duya teng silitum claim dam ponji lapen jasimet la ke nilitum jungjung alam kali nitum la duar bagri angkang long rong sar ro basar kuru sar do lapen trahi pilun se pi pen chenglok rong hang sar bopong sar kado menitum chethan sar chimum sar pen si ke claim ni angdeng an tanitum chethan che bari pon sinitum ke claim pangcheng poneglo coba peklah pon si pi pen pot la se ala ni pen than Rasisi rata phang ke pasiri kang tung ba kelalo non ke bom kar bengo termas council atuma bangke dhorom plak play le penam part me khai ka do ka bela tum plak pon pin pen dhorom nim ka do ka plak play pin pen along along dak aron barim na atuma phanchola pali christian tum puno aron kimia tum puno tak arong chuhua nim tu kroidem tak program nim kroidem phanta be ala kul kuson ta ka chira pa chetodun ala li pe ke than pon son those along along tame do sir ka posona ke japon theko tame ala tumi tu kar benglong channel hoi pen tame akachoro pipolo tase pini la poson ning vapor ala tum pen abirta ne ban pi bang ke ne da fon berta ne ban pon sa to nglo dumi thakmi kar bang thu Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu